Just amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Ego Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Ukraine. Intambara ikaba ikomeje kuba intambara, ariko nta usangira hano udakoramo. Uburusiya bukaba bukomeje guhomba, nubwo na Ukraine nayo itasigaye mu bahombyi. Undi musirikare mukuru w'Uburusiya w'ipeti rya generali yiciwe mu mirwano nk'uko byatangajwe na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Perezida Zelensky ntiyatangaje izina ry'umusirikare mukuru w'Uburusiya, ariko umujyanama muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Ukraine yavuze ko Generali Majoro Oleg Mitaev yishwe na batayo igendera ku bitekerezo by'ubuhezanguni izwi ku izina rya Azovu. Bitangazamakuru byo muri Ukraine byavuze ko Generali Mitaev yiciwe hafi y'umujyi wa Mariupol. Abakurikiranira hafi bavuga ko aba bajenerali barenga 20 barimo kuyobora ibikorwa bya gisirikare by'Uburusiya muri Ukraine. Bivuze ko niba impfu zimaze gutangazwa zemejwe, 1/5 cyaba generali baba bamaze kwicirwa mu mirwano, nk'uko iyi nkuru dukesha BBC ibitangaza. Hari kandi inzobere zimwe zemeza ko aba bajenerali batishwe gutyo gusa mu buryo butunguranye, ko ahubwo bishoboka ko Ukraine irimo kugambirira abasirikare bo hejuru b'Uburusiya. Rita Konaev wo kuri kaminuza ya Georgetown muri Amerika yabwiye BBC dukesha iyi nkuru ati, sintekereza ko ibi ari impanuka, ari umwe yaba ari impanuka, ariko ababeshi gutya nabagambiriwe. Uyu abaye generali wa 4 w'Uburusiya bivuzwe ko yishwe, aho bamwe bibaza impamvu abasirikare nk'abo b'Uburusiya bo ku rwego rwo hejuru begera cyane ahabera imirwano. Ngaye ngokore ari ubwa mbere ubonye video zacu, byabyiza kandi subscribe ukamurika gato kandi uko tuzagera, kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, inkuru, ibiganiro byegeranye byose tuba twaguteguriye 5 kuri 5.